Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Tubazaniye amakuru adahumuriza, amakuru ateye ubwoba, amakuru yacanishijemo abagumyabanga, aho tugiye kugaruka ku nkuru y'umubabaro, inkuru ibabaje, inkuru yababaje abatari bakeya, inkuru irebana n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Byamaze kwemezwa n'abatari bake ko Reveriyano Ndikuriyo ubu yamaze kuva mu mwuka w'abazima, igisigaye akaba ari uko leta y'u Burundi yova mu gacerere igatangariza abarundi n'amakungu ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yamaze gucikana kandi ko yazize uburozi bwo mu bwoko bwa pudre. Ibi akaba ari byo byateje ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, kugeza n'aho benshi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bahishe ndetse bapfukapfuke urupfu rw'umugumyabanga mukuru, ariko nanone bikaba bitakunda kuko inkuru yamaze kumenyekana kandi benshi bakaba bamaze kumenya ibyabaye. Abandi nabo bati Ndikuriyo adusuhurize kaburimbo, abandi nabo bati Ndikuriyo urwo yaciriye Bunyoni uyu munsi aramutanze kugenda, abandi bati ariko Ndayishimiye uriko urakora ibi bintu aribaza ko we afise umubiri, abandi nabo bati abagumyabaga noneho Ndayishimiye ntabakira. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane kandi biteye ubwoba bishikiye Uburundi, narijya busanzwe uri mu bibazo bikomeye cyane kuko umugambwe ugiye kwigaburamo imirwi ibiri, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ibihangange byamaze kurakara cyane kandi ko ibihangange byafashe umwanzuro ukomeye, umwanzuro uteye ubwoba, umwanzuro wo kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko igihe batabikora hakiri kare bazabamara umwe, ndetse bikaba biboneka neza ko ariyo ntumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise. Ibikiri inkuru ko umugumyabanga mukuru yoba yamaze gucikana. Byamaze kumenyekana aho mu magrupe WhatsApp y'abagumyabanga biriko birahanahanwa, ndetse benshi bakaba bavuga ko byarangiye cyane, byamaze no kwemezwa, ahubwo igisigaye ari uko leta y'u Burundi iva mu gacerere ikabwira abarundi ikishe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse abarundi bakamenya ko byose byakozwe na bagenzi be, kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ntago yapfuye urw'akarago, ahubwo yishwe n'isumu yahawe na bamwe mu bategetsi, harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe utakunda ndetse werekana ko ari hejuru ya Ndikuriyo, ndetse akaba yabonaga ko Ndikuriyo umwanya uwo ari wose ashobora kumukura ku butegetsi, kuko Ndikuriyo niwe wenyine wari usigaye ufise ingufu zihambaye cyane mu gihugu. Reka tugerageze kubasomera ubutumwa twaraye turonse ku mugoroba, ariko bikaba byamaze kumenyekana ko ibya Ndikuriyo bimeze nabi cyane. Ibintu ntibyifashe neza na gato ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD uri ku butegetsi, mu gihe havugwa byinshi ku buzima bwa Reveriyano Ndikuriyo. Muri kino gitondo, muri no mugoroba turonse amakuru ndetse atangaje kandi ateye ubwoba. Gushika ubu amakuru yo kwemeza dufise ni uko Reveriyano Ndikuriyo yateye aremba cyane, ariko kanyuma umwe yagize ati twagerageje kubaza amasoko atandukanye ku mugoroba, mu gihe twari tubona ko ibintu byatanguye guhinduka cyane. Umwe mu bari begereye Ndikuriyo aho ari yagize ati hasigaye ahimana, amahirwe yo kurokoka ni make cyane. Isoko ryacu rya mbere ni uko ryatubwiye ati hasigaye ahimana, amahirwe yo kurokoka ni make cyane. Ibyo ariko babitubwiraga ku mugoroba w'ejo. Undi nawe yagize ati ariko kanyuma umurabye asa n'uwatakiriho. Irindi soko ryacu rigira kabiri ni uko yatubwiye ati ariko kanyuma umurabye asa n'utakiriko. Irindi soko rya gatatu ryatubwiye ati naho bavuga ngo na nyuma ya zero irakora, natakaje ibyizigiro byo gusubira kubona Reveriyano ari muzima. Irindi soko rya gatatu niko ryatubwiye.
Ibi ni ibintu byerekanye ko mu masaha ya nyuma ubuzima bwari bumugoye cyane, ariko bikaba byarangiye n'ubundi atarenze uyu munsi, kuko yapfuye mu rukerera, ariko abari bamwegereye bakaba baramaze kwihebura babona ko ibintu bitagishoboka na gatoya. Bamwe n'abandi bagerageje kugira ico bandika kuri Ndikuriyo ndetse bagaragaza ibyiyumviro byabo, berekana aho bahagaze ndetse n'ico babona ndetse n'uko ibintu byaba bigiye kugenda. Umukama namurabe ryiza amukize, nawe abandanye kuninahazwa izina ryeranda ry'Imana. Ariko kandi umukama abonye ko byomubera byiza yitahiye, ntitumuharirize namureke atahe, kuko nawe yagiye yohereza abandi batari bake. Gira amahoro cyane bwana, hama murakoze kutubwira aho ibyo umutegetsi wacu bigeze no kubandanya muduha amakuru. Kimwe gusa nizera nuko yarokorewe, ibyo kugira hagire ico bihindura kuri iki canke kiriya, kandi bigarutse nta kintu gihinduka, hatazigira nta kintu gihinduka, napfa turabyakira ndetse kandi turamusabira iruhuko ridashira. Imana se w'umukama Yesu Kristu nimurabe ryiza imukize. Naho amakuru ariko aradushikira yemeza ko ibintu byamaze kurangira, umurundi araruhutse, igikenyi cya Ndikuriyo. Nukuri Imana itabaye abarundi ku buryo utabyumva. Basha numva mutwengeje cyane, nukuri ntawororera Ndikuriyo n'amagambo amaze iminsi atangaza, aho yagiye yerekana ko kwica ataco bimutwaye, ndetse akerekana ko rwose ari ibintu byoroshe akunze no gushira imbere. Nakire aze akuremwo ubumara bw'amacakubiri yashize mu mbonerakure, ndetse akore n'ibishoboka byose kugira ngo ahuze igihugu cyamaze gutabagara kubera umugambwe we CNDD-FDD. Imana nimukize aze ashinge intahe yaho yamukuye, byofasha benshi gusumba, ariko biraboneka neza ko byamaze kugera kure. Ntaco aramariye nagombe yigire ntasohama, ubuzima buzobandanya kuko n'ubundi igihugu yari yarakishe bikomeye. Imana yoyo irazi byinshi kuturusha. Abakera bati simbabazwe n'uwumwishe, mbabajwe n'uvuriko umukinda ku mubyimba. Ngo amakuru nukuri birababaje cyane kandi birateye isoni, gusa n'uwamwishe nukuri azabiryozwa byanze bikunze. Abagumyabanga twababaye cyane. Muri make simbona igituma muharira, abeho apfe nje nico kimwe, haba gupfa nta nyungu mbibonamo, haba gukira nta nyungu mbibonamo. Gusa nanone uwamwishe agiye kugira ingorane zikomeye cyane, kandi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko arabona ishano, ndetse ubu ngubu ibyo yakoze byose agiye kubyishura kuva ku kambere kugeza ku kanyuma. N'urupfu rw'umukuru w'igihugu yaratarukira, none ashizeho n'ibindi. Biraboneka neza ko akomeje gusuzugura abagumyabanga, kandi biraboneka neza ko uwamushutse gukora ibi ngibi byanze bikunze agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane. Kuba bashije kwica Ndikuriyo, yarabashije kwica umukuru w'igihugu, ni ukuvuga ko atakindi gihangange cyo kwizera ko gishobora kurokoka. Akaba ariyo mpamvu ibihangange nka byose biriko birakora ibishoboka byose kugira ngo byitabare binatabara igihugu, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atampuwe na nkeya yigeze azana, kandi biraboneka neza ko ibintu bigoye cyane, ndetse benshi bakanemeza ko aho bigeze uyu munsi ari habi cyane, kubera ubutegetsi bubi bwa Ndayishimiye, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Amakuru adushikira aturuka mu masoko yacu atandukanye yemeza ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha ariwe watanze itegeko rya nyuma ryo guha ishano Ndikuriyo, ndetse bikanavugwa ko byose byaba byarakozwe umugabo wiwe atabizi. Ariko murazi neza ko umugore we ariwe ufata icyemezo cya nyuma, cyaba icyoroheje cyaba igikomeye, ndetse n'ibiri kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu uyu munsi. Byose bikaba biriko birakorwa
n'uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ibi akaba ari ibintu bitoroshe na gatoya. Abagumyabanga tuzomarana. Igihe Imboneza yari irembye i Karusi rwose abantu barabwiwe ko agiye gucikana, ariko ntacyo leta yigeze ibivugako. None uko yagiye niko na Ndikuriyo agiye. Ibi bintu birateye isoni kandi birababaje. Abarundi bari bakwiye guca akenge bakikuraho ubutegetsi bw'agahotoro, ubutegetsi bumarana hagati yabo ubwabo. Nukuri abagumyabanga barababaye kandi barababajwe cyane n'ibyo bariko baracamo kubera ubu butegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi budakorera abenegihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Gusa urupfu rwa Ndikuriyo ntabwo rwakijana kuko Ndikuriyo arafise abantu benshi muri CNDD FDD, arafise imbonerakure. Mu gihe rero byamenyekana ko urupfu rwe rwagizwemwo uruhara na Perezida Evariste Ndayishimiye, byanze bikunze n'ibyahuha birahuhuka kuko abagumyabanga ntibashobora kwemera ko Ndikuriyo yagiye ngo bemere ko na Nkurunziza yagiye kandi byose bikozwe na Ndayishimiye ngo bamworohere. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD Ivan Ndikuriyo mu minota mike ishize ngo yaba amaze kwitaba Imana, ndetse bikaba binavugwa ko nta gihe kinini gishize yitabye Imana kuvera ku mugoroba w'ejo yamwe arwana n'amagara, ariko birangiye byanze mu rukerera niho yitabye Mukama. Uyu nawe ngo ari mu nzira ijya aho benshi bagiye, ndetse ubu ngubu benshi bakemeza ko yamaze guhura na kaburimbo aho yamwohereje, akaba ari nawe aho ari uyu munsi. Iki nicyo kimenyetso kitabesha ko CNDD-FDD bazamarana. Turabandanya kubatohoreza amakuru y'ukuntu bigiye kugenda ndetse n'ibyo biri gukorwa mu bihangange kuko byo byashavuye cyane. Bibona ko Ndayishimiye batamuhagaritse bose azabamara umwe umwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.